Some women have healthy eggs, but they cannot conceive. But that doesn't mean they cannot become mothers or they cannot become parents. It's here where surrogacy plays an important role. Hello, I'm Dr. Arpita Sharma, Chief IVF Consultant, Chanirba IVF Center, Guwahati. Shisngi hadin ke jingberngam ke sarkar lengbau Commissioner Secretary Jongatana Transport Usanjay Goyal. Bantan napangi arsyaka bakamai bian haka step jong arpun riu trek jemang arhajar arpun riu. Nagilang gini samla ki bakamai arsyaka lengbau ke app Rapido. Kila let bini kendu yu Motor Vehicle Inspector ban panjing syai halor ke jingberngam ke sarkar jela bat bantip kumno ke Rapido ke yokalat ban sedang rung klia haka jela. Habakran hakilat pathai kubor kini samla kilong bahadin ke jingi kendu bat Motor Vehicle Inspector kila yo ke jing pensyai baka Rapido haka jela kalong babian. Berulong bak sarkar jela nang nesh kemat kan penlong bek jing kenra ala dalap ikiba kamai kakuna kalong kebahe abha. Kumta Motor Vehicle Inspector ula pentip syaki beki dai bandit peneso no bat ki aggregator nak jela iba penyat kan kakam. Kenang banyo akala ban kamai. Nalor kania kini samla kilong bahalor ka khajna ani ka tax ka bakisiu ka sarkar jela kam yo awat tengkaru nak Rapido. Hadin mini kejeng keren nakaliang kini kisamla kilong bakin sesyong mana perkat lang bat shen hi kindet bani kendu ikini ki aggregator ki mana kejela bani keren sani halor kani kakam. Kasorkar jela kalabata babaro ki taksi arsyaka ki ben register bat trim license nak office u district transport officer haswa baniat kamai. Lem kumta kasorkar kan liat de kebetung persya gitu ki bakamai bean. Commissioner Secretary Ketenat Transport Usanjay Goyal haka senginengkong ulong baka tenat kala sedang banyat talasi ki kali arsyaka ki bakamai bean. Ule tu bagla sedang ya gejing talasi persya ki bat ki lakhang ru ikijaka baki kamai laslemha. Mawala kata laradan napedeng jogi bakamai bean la kerpat ki padba baki nuan syakmat bat pentip Ketenat Transport. Ule benrap ru ba ki company kin pendap ya barok gejing dan kam kat kumkaan bat bas penyat kamai. Bala ada syami kino ke bekamai bean kadap betha da kabasya yaki DTO bakin dateng kat kumkaan. Commissioner Secretary ule thu syo baka kenhuan menteri kesarkar jela kladat menjer yaka bike aggregator rules. Nalor ka rule shimwai yaki tok dan ya shimwai ki taksi nak benta kinong jeng akai pathai ki bakwa banyak hi ki kali. Ulong baka sarkar kelawan ra ki rule bat kinong ai tok kladon kumba ka kenhuan menteri kala ai ki jeng menjer. Haba kedawi ke jing duna ke jing tep Usanjay Goyal ula kentu kinong nya tok bakin shim ya gelenti jongkaan bat banyat kat kum ikendon bala betha. Te nilai kran pangka permen pangin yale nang ni napo itu te ke jing kran kalong ba ihapnya kendu iki aggregators ini ki lightly aggregators ki badan hanya po migla ajuni ingin saya kran bagi banyak negosiasi bagi yaka permen yaka senam kan lo katenya ye te dada mungtu ingin sobut ki kot islanang apo ki aggregators patkin sa ai ki kot isla jenis pot itu dena ni di ko sarai ban ai permen te nakalian tu kalau mutahi mila snu biang hi kata bani kalau bistang banian negosiasi hanang ni semat ka po ka di office hi ba yaka ni ka Rapido bang kamai bro kata ki illegal de mentang ila yo kajing syai kaba sisa de mentang ila ya bet bang ya lep ka license oh ya kata te kadehi ka sarkar hi bahkan tuklar ya ka Rapido office nangi te beros kata bangila kamai menta ka DTO kelong bakamlong te ni habut hi ya ka anjo sarkar oh ngila panjing syai te hadu menta ki ba sedap ru yong ba kalong illegal kan hadu menta te kajing kenraru kan ya bisa kemat Kau minta kira kuda tentang beteng kamai ne habis sengit so. Long kiba kamai ru ka syong haki hi karis haki hi ndrei nakaliang joko office kin kenra be nomor ba ki ken bakalong be an. Ha ki ai ka suggestion bangin mi yakini ki lightly ki aggregator semua ibadan apo begala jungi tengin da adap kran baki ingin negotiate baki ya ka fees ya kai ibaro tengin sa submit ki documents nang tu pat ya kita ki aggregators bangingi ngila ibet bangin ya trikam lang baki tengin sabha ya ki documents ki sopo ka di office pakan sarai ban ayak permanent kajing pakalang ngila syam mengingi boleh ngiklam lawan mi ya ka DTO si download bi direct ya ka apps ni bi tangi documents ni suka temu urat dia lawan nasional kom tu pengla batayunen baku wan ajar te usdang terikam bel along nadu ajar pula lockdown aku wei arthau kala lockdown te terikam
bantri skema sedang bantri satu kisna blok tahun. Dekat bantri skema selong kini ki apps kiwi jong ke jelah ni ngatrai kidang duna mau lesi kidang duna nampak penem kam ngomong menen nampak penem kam lesi kidang duna tamangi wala kataru ngikwa ban advertise bi ki ada ngila kamai lesa ngila pendai ngila long menjur pengin pendai nama sistem kata ingin ya le ban advertise no ya app tuntra jelah imkwa syu bangin terikam bagi dekat ada kita kar kita dang le salak kumi telung kayap ni jingyap pala kayap jelah jingyap lu tingkong kedai so yengi kita dari boleh ada buat kulit dan dia kumfai ni kita senjap kumfai ni kita jing ia kadai kata kalau no kontak kan ada ngila lesai dan ngila kamai ngila sedang menyelihat tanam sistem ngin ya dek no ngin advertise no iki apps jung ke jelala jong kana bakon kieu singim dan kam ngin siu boleh ngin siu gede bana ba lem dayo ka jing mentoy ngin siu be ubrio tra jelala jong gastir kan kieu. We have taken enforcement action against them, and we have shut down their place of operation long time back. And if in spite of that, if some of them are operating illegally, I will request the public to come forward and inform us. Let the companies fulfill all the legal requirements and then operate. And if we come across any such cases, the DTOs have been given very clear instructions to take action as per law. The bike aggregator rules are already there. Honorable Cabinet has already passed them. We have come out with the other category of rules, which is called the rent a bike and rent a taxi rules, wherein people, most of the people who come from outside, especially the tourists, they want to ride the bike on their own, or they want to drive the vehicle on their own. For that also the rules are there, and I will urge again people to take advantage of these rules which have been notified by the government, rather than getting into. There could be an issue wherein there is a lack of awareness about these facilitation which the government has done. So I'll request all those entrepreneurs who want to get into this kind of business, kindly go to your nearest DTO office, get yourself registered, take a license, and then operate. Lily, Pikalan. Kanda pi tharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hap siu kat no ma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka min siem ka long ka bakordor.